Danas smo u Užicu da iskoristimo priliku na ovom festivalu da Užičane upoznamo malo sa biografijom naše velike slikarke i velike ličnosti naše kulture i društva Nadežde Petrović. Dolazimo iz ustanove koja nosi Nadeždino ime i naravno da deo svog istraživanja, deo svog programa stalno posvećujemo Nadeždi. Danas se govori o njenom stvaralaštvu, a i o njenom životu i njenoj porodici kroz predstavljanje knjige Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek. Danas ćete čuti, odnosno užička publika će čuti nešto o Nadeždi Petrović. Uvek je važno da pričamo o Nadeždi Petrović jer je ona najznačajniji srpski umetnik na početku 20. veka. Ona je, da kažem, rodonačelnik moderne umetnosti i neko koji je u stvari na granici između starih i novih shvatanja kada je u pitanju srpsko slikarstvo. Ali opet Nadežda je bila toliko jedna energična žena sa mnogobrojnim interesovanjima, tako da ćemo pričati o njenom aktivizmu, o tome kako je bila članica patriotskih udruženja, kako je pomagala naš narod na oslobođenim krajevima, kako je učestvovala u osnivanju mnogobrojnih udruženja, bilo umetničkih, bilo patriotskih. I ja ću u svom izlaganju još malo da se osvrnem na valorizaciju njenog slikarstva, jer to, znate, nije baš išlo lako sve negde do posle Drugog svjetskog rata. Sad imate da razgovarate, odnosno uzeo je izjavu od koleginice, pa onda to da spojite njena priča je potpuno drugačija. Da li su ljudi u Srbiji svesni značaja Nadežde Petrović? Eto, malo je nezgodno. Što se tiče stručne javnosti, naravno, to je već dokazano, a što se tiče ovako šire publike, pa verovatno da neki nisu u nekim krajima verovatno ni čuli za nju, što je velika šteta, ali opet sa druge strane smatram da najviše je potencijalna zapravo ta njena humanitarna i patriotska uloga i verovatno najveći broj ljudi Nadeždu percipira kroz onu čuvenu fotografiju Nadežda prizvena u proleće 1913. Prvog balkanskog rata. Tako da verovatno je znaju kao dobrovoljnu glumičarku u ratovima i kao slikar. Sad, što se tiče njenog značaja kao slikarke, to nisam sigurno baš da se zna. Da vam zahvalim za to što svojim prisustvom dajete podršku svim našim nastojanjima da negde u prvi plan istaknemo neke prave vrednosti koje, nažalost, u vremenu u kome živimo su negde zapostavljene i nisu preterano u modi. Danas na dnevnom redu i danas u našem programu imamo gostovanje naših prijatelja iz Čačanske galerije Nadežda Petrović i želim ovom prilikom da se zahvalim, posebno njima i njihovom direktoru gospodinu Branku Ćaloviću i želim da istaknem da su oni nama u jednom zajedničkom poslu mnogo pomogli i kao galerija i kao grad kada smo bili prestonica kulture. Grad Čačak i grad Užice su 2 godine zaredom bili nosioci te prestižne titule i grad Čačak sa svojim kulturnim poslanicima je pomogao Užicu da kažem na neki najbolji mogući način izgura taj projekat do kraja. Još jednom vam hvala. Pre svega se zahvalim Branislavu Mitroviću što 10 godina istrajava na svom programu, popularno festivalu koji se zove Žestival, inače koji se bavi kulturnim nasleđem na ovim prostorima, a danas baš imam posebno zadovoljstvo zato što su nam u gostima ljudi i predstavnici Galerije Nadežda Petrović u Čačku, sa kojima Gradska galerija u Užicu ima inače izuzetnu saradnju dugim niz godina unazad. O Nadeždi Petrović ne bih nešto preterano govorio, već je to opšte poznato. Za njene 42 godine, koliko je ona uspela da živi, i zaista može se reći da je dosta toga ostvarila, o tome će nam govoriti i kustoskinje Nadežde Petrović, Galerije Nadežde Petrović u Čačku, a to su pre svega Mirjana Racković sa naše leve strane i Dragana Božović sa moje desne strane. Tako da ja bih toliko ovom prilikom i dao bih reći sad njima da održe ovo predanje. Hvala. Uglavnom, kao što rekoh, percipiramo Nadeždu Petrović većina ljudi kroz tu fotografiju dobrovoljne bolničarke iz Prizrena, a u stvari pominjemo
slikarstvo kao nešto, eto i jedna slikarka je bila dobrovoljna bolničarka, prosto kao neki epitet uz taj njen humanitarni angažman, a ne ističemo slikarstvo i umetnost kao broj 1, pa da kažemo, eto jedna, mislim u tom smislu, razumete što ja želim da kažem. Tako da kažem da je uvek neophodno, izuzetno važno pričati o Nadeždi, bez obzira u kojoj formi, u kom domenu i na kakvom mestu. Naravno, sve vezano za Nadeždu potiče iz porodice, to je bila jedna izuzetno bogata porodica, ali ne po finansijskim ili nekim ekonomskim pokazateljima, nego rekla bih po obrazovanju bogata porodica i po shvatanju očuvanja kulturnog nasleđa. Njeni roditelji su bili učitelji, izuzetno obrazovani za ono vreme i sva deca u porodici su zapravo primila obrazovanje, najpre taj temelj obrazovanja u kući. Bilo ih je dosta u porodici, čujete kasnije od koleginice više o tome, ali one ličnosti koje bih ja izdvojila iz te porodice, koje su stvarno ostavile veliki trag u našoj nauci, umetnosti i kulturi, to su Nadeždin otac Dimitrije Mita Petrović. On je bio u Čačku učitelj slobodoručnog crtanja u našoj gimnaziji, ali je za srpsku historiografiju važan kao pisac ratnih beleški iz srpsko-turskih ratova 1876-78. godine. Čak je pisao i knjige iz oblasti finansija, jer je bio i, da kažem, u današnjem rangu ministar finansija u Kneževini Srbiji. Druga ličnost iz te porodice je Nadežda Petrović, znači rodonačelnik srpske moderne umetnosti i najvažnija ličnost srpske moderne na prelazu vekova, i najmlađi u porodici Rastko Petrović kao avangardni književnik i diplomata. Posmatrajući lik i delo Nadežde Petrović i taj njen kompleksni angažman na mnogo polja, znači na programu savremene umetnosti, na polju povezivanja i organizovanja umetnika, čitavog ovog balkanskog ili, da kažem, južnoslovenskog prostora, zatim to njeno patriotsko ili humanitarno delanje, znači prosto iziskuje jedno divljenje prema ličnosti. Ako iz današnje perspektive pomislimo kako je bilo jednoj ženi pre više od 100 godina na ovim, da kažem, smutnim balkanskim prostorima, koja je stizala u zadnje selo u staroj Srbiji da pomogne našem napaćenom narodu koji još uvek, znate, to su još uvek delovi pod Turskom, kada Nadežda 1903. odlazi u te krajeve dole oko Bitolja u oblast Poreče i nosi pomoć našem u te neoslobođene krajeve. Znači, to je stvarno za divljenje u svakom smislu. I, kažem, taj njen odlazak da bude dobrovoljna bolničarka odmah na početku Prvog balkanskog rata uopšte ne iznenađuje, obzirom da se tim humanitarnim radom bavila od 1903. godine, znači bila je među osnivačima humanitarne organizacije Kolo srpskih sestara, koje je aktivno i danas sa tim, naravno, prekidom posle Drugog svjetskog rata. Zatim, Nadežda je zapravo bila na mestu gde se osnivalo sve ono što danas baštinimo kao važno, a to su, znači, organizovala jugoslovenske umetničke izložbe i prvu 1904. u Beogradu i bila važan akter na sve 4 izložbe, znači Sofija, Beograd, 2 puta Zagreb. Zatim, pomenula sam Kolo srpskih sestara, Društvo srpskih umetnika Lada, onda je osnovala prvu likovnu koloniju na Balkanu u Sićevu, selu između Niša i Pirota, znate, 1905. godine. Onda je učestvovala u osnivanju patriotskih organizacija Narodna odbrana i Srpska braća, o kojima mi ne znamo toliko, ali oko 1907. se povodom aneksije Bosne i Hercegovine osnivaju te organizacije, ali opet sa ciljem očuvanja, da kažem, i pomoći našem narodu, opet najpre pod tim neoslobođenim krajevima. I prosto taj njen ukupan pogled na njenu ličnost danas, mi možemo reći da je ostao taj herojski lik kao neka posebna figura koju percipiramo iz svih ovih aspekata na kojima se ona angažovala, ali naravno stoji Pavle Vasić,
Veljko Petrović, Miodrag B. Protić, Miodrag Kolarić, zatim Stanislav Živković, Lazar Trifunović, Ljubica Miljković, Jovan Despotović. Ali ipak najstudioznije se, da kažem, posle Drugog svjetskog rata Nadeždom bavila Katarina Ambrozić. Ona je tu svoju doktorsku disertaciju iz 1956. godine znatno proširila i 1978. godine je objavljena monografija koja argumentovano se može konstatovati da je to i danas najreferentnija knjiga koja Nadeždu Petrović posmatra iz svih ovih uglova koje smo nabrajali. Znači i što se tiče slikarstva i što se tiče humanitarnog i patriotskog aktivizma i svih drugih delatnosti kojima se ona bavila. Ona je usvojila, kao što rekao, tu raniju podelu, znatno je proširila tu periodizaciju i mi je i danas prihvatamo kao validnu. Određena valorizacija njenog Nadeždinog slikarstva u evropskim okvirima dogodila se tokom 80. godina i to najpre 1980. godine na kongresu AIKE u Dublinu. To je Međunarodno udruženje likovnih kritičara, kada je opet Katarina Ambrozić imala jedno izlaganje o Nadeždi Petrović, gde je zapravo prvi put evropska javnost posle Nadeždinog boravka u Parizu percipirala ličnost Nadežde Petrović kao nekoga koji je rodonačelnik, da kažemo, savremene umetnosti u Srbiji, a donekle i na Balkanu. I 5 godina kasnije, 1985. kada je u Novoj Pinakoteci, opet zaslugom dr. Katarine Ambrozić, priređena izložba Nadeždinih slika, čime je Nadežda posle toliko godina se vratila, da kažem, nekako u Minhen, mesto gde je zapravo u Minhen, grad koji i ta Akademija Ašbela koja je odigrala presudnu ulogu u njenom formiranju i gde je videla nemački ekspresionizam, što kaže, na delu uživo. Mi iz Galerije Nadežda Petrović smo možda skloni da sebi, da kažemo, pripišemo te male zasluge da smo, eto, pre 2 godine uspeli Nadeždu da vratimo u Pariz, kao što sam rekla, na tu multimedijalnu prezentaciju u Palati UNESCO, gde smo pred 123 međunarodne delegacije imali monodramu o Nadeždi Petrović i priču o njoj i te infografike sa prezentacijom, kao što sam rekla, dole ima nekih detalja. Znači, celokupna ličnost Nadežde Petrović zbog svog tog njenog delovanja na više polja toliko je i danas inspirativna i izazovna da se prosto istraživači njenog dela bave sa različitih aspekata njenim delom, ali, kažem, to je opet stručna javnost, jel tako, i pokušavaju da rasvetle tu njenu ličnost, mada se ovih zadnjih godina najčešće radi upravo o tom elementu kada je reč o tom njenom aktivizmu i uplivu u politiku. Tako da, recimo, pre, mogu reći, neki dan, možda ima mesec dana, je li tako, kako smo promovisali knjigu naše kolege Miloša Timotijevića, istoričara iz Narodnog muzeja u Čačku, to je knjiga o Nadeždi Petrović i, kažem, tom njenom između umetnosti i politike, kada on govori o Nadeždi i njenoj poziciji između epike i avangarde. Znači, prosto pokušava da na neki način rasveti te elemente, posebno posle 1907. godine, kada mi o tome ne znamo puno šta je ona sve radila i čime se bavila. U tom smislu treba pomenuti radove još nekih kolega koji se bave, da kažem, tim elementom gde je prosto taj njen upliv u politiku na neki način prosto zanimljiv. To su Olivera Janković, Snežana Stamenković, Lidija Merenik, donekle čak i Igor Borozan i koleginica Evgenija Blanuša je čak imala na kraju neke crteže. Imali smo crteže njene iz Fonda Narodnog muzeja, o čemu skoro pa da nismo ni znali da postoje, tako da je bila izložba Nadežda Petrović bez boje.
Naravno, tu nije bilo nekakve politike, osim da smo mogli tu da čitamo na osnovu tih crteža, koji donekle i ne prate slike. Ona ima malo skica, recimo, uglavnom je slikala brzo, direktno na kartonima, da smo mogli na neki način da rekonstruišemo taj njen put, jer ona je sad imala te beleške, šta je znam, iz Velikog govedarnika, Drugi Balkanski rat i tako dalje, što o tome nema baš slika. Postoji priličan broj studija i publikacija posvećenih Nadeždi, kao što sam rekla, ali ono što bih pored ove monografije dr. Katarine Ambrozić izdvojila, to je knjiga Ljubice Miljković Put časti i slave iz 1998. u izdanju Narodnog muzeja iz Beograda. Pošto se najveći broj slika nalazi u Fondu Narodnog muzeja, koleginica Miljković se iz te perspektive osvrnula na Nadeždu i na ulaz nadeždinih slika u fondove Narodnog muzeja i ima jedna velika, zanimljiva hronologija u toj knjizi koja može da se prati. Zatim, dr. Jasna Jovanov iz spomen zbirke Pavla Beljanskog, koja je, da kažem, otkrila opet još jednu nepoznatu stranu Nadeždine ličnosti, a to je da je Nadežda Petrović bila prva žena ratni fotograf na Balkanu. I nešto najnovije što smo radili mi iz naše ustanove na čelu sa kolegom, opet istoričarom Radivojem Bojovićem, jedna grupa autora, to je bila izložba i katalog vezan za Nadeždu Petrović kao kolekcionara etnografskih predmeta, o čemu se takođe skoro pa ništa nije znalo. Kolega Bojović je čak preko njene prepiske otkrio da su predmeti iz Pariza završili u Ministarstvu prosvete, pa u etnografskom muzeju, a u etnografskom muzeju nisu znali da imaju te predmete, radi se, čini mi se, 153 predmeta, ne zato što nisu znali, zato što su bili, da kažem, nisu bili vredni, nego prosto kod njih se zbirke vode drugačije. U trenutku kad su eksponati ušli u muzej, oni nisu imali potrebnu dokumentaciju da su iz kolekcije Nadežde Petrović, nego su oni podeljeni onako kako oni čuvaju zbirke, šta znam, zbirka odeće, zbirka opanaka, zbirka muzičkih instrumenta, zbirka ove nošnje, i tako da se za jedno 3 predmeta znalo, mislili su čak da su njeni lični predmeti. I kolega Bojović je to razotkrio, tako da smo mi utvrdili da to ništa od toga nije njeno lično. Ima malo nekih stvari, možda nekih detalja, oružja koji potiču iz kolekcije njenog oca, ali sve ostalo je zapravo njen kolekcionarski rad, o čemu se ništa nije znalo, a najveći deo, znači iz svih delova gde je živeo srpski narod, posebno iz stare Srbije, koja se danas zove Severna Makedonija. Tako da, što se tiče naše, naravno, još bih htela da kažem da je osnivanjem memorijala Nadežde Petrović kao manifestacije i naše ustanove Umetničke galerije Nadežda Petrović, na neki način opet je i to bio važan moment da se u njenom rodnom Čačku opet formira neko jezgro i da se da dodatni impuls, jel tako, bavljenja Nadeždinim delom, tako da mi volimo da kažemo da je memorijal Nadežde Petrović prosto živi spomenik Nadeždi Petrović kao jedna međunarodna izložba savremene umetnosti, jer je i ona bila umetnik koja se bavila savremenom umetnošću. Tako da smo mi u galeriji objavili dosta, da kažem, tih publikacija vezanih za nju i njene likovne kritike i 3 knjige lične prepiske od minhenskih do parijskih dana, uz naravno raznovrsna popularna izdanja koje imamo. Među važnim izdanjima naše ustanove je prva publikacija koja se detaljnije dotiče Nadeždine porodice, njenog porekla, društvene uloge, obrazovanja i drugih pozicija sa kojih se može posmatrati i sklapati slika o jednoj ličnosti. To je knjiga koju će koleginica predstaviti danas, Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek. Autorka Dragana Božović je istoričarka umetnosti i muzejska savjetnica u našoj galeriji i knjiga je objavljena 2018. godine nakon višegodišnjih istraživanja. Ja bih sada njoj prepustila reč da vas bliže upozna sa, eto, Nadeždinim korenima. Hvala. Evo i ja da vas pozdravim. Drago mi je što
smo ovde sa vama, što učestvovanje u programu ovog festivala koristimo da vas malo bliže upoznamo sa likom i delom Nadežde Petrović. Dolazimo iz ustanove koja nosi Nadeždino ime, iz grada u kome je Nadežda rođena i prirodno je da deo našeg rada posvećujemo Nadeždi Petrović. Tako je posle višegodišnjeg istraživanja nastala i ova knjiga Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek. I samo da ispravim koleginicu, objavljena je krajem 2020. godine, to je bila ona godina korone, kada smo i sa bojazni odlazili i približavali se jedni drugima, to je saradnicima, kada smo radili projekte, ali eto ujedno smo ispunili vreme, to jest ja ispunila vreme ovim, da kažem, ovim čime sam se bavila i eto, ova knjiga je krajem godine ugledala svetlost, a da kažem počela da živi od 2021. godine. Pored toga što je neka ličnost se izdvoji u našoj kulturi zbog svojih talenata, svoje neke odlučnosti, hrabrosti, jakim željama da napreduje, veoma je važna ona baza, porodica, njeno okruženje, društvene okolnosti, a posebno porodica koja daje da kažem neka krila toj osobi da zaista napreduje onako kako je želela. Ja sam krenula, ovde su neki citati iz uvoda iz knjige od toga, znači želela sam da istražim Nadeždine korene, pa evo i da pročitam. Dokle sve dosežu koreni Nadežinog pionirskog duha, patriotizma, ratobornosti, smelosti i odvažnosti, društvene angažovanosti i aktivizma, slikarskog talenta i potrebe za umetničkim inovacijama. I naravno ja sam ovo smatrala, dostignuća Nadežde Petrović i njenih sestara i braće rezultat su njihovih talenata, sklonosti obrazovanja, napornog rada u oblastima koje su ih interesovale, kao i želja za napredovanjem, ali i nasleđa koje čine dostignuća ostvarane u prethodnim generacijama Petrovića, porodice sa očeve strane, i Zorića, porodice sa majčine strane. Knjiga je obimna i ona prati, znači, obe porodice, kako sam pomenula, ljude koje sreće u okruženju, znači to vreme, društvene okolnosti, razne te događaje kojima svi oni prisustvuju i naravno tu se ređa veliki niz naselja kroz koje članovi porodice prolaze. Kao što sam rekla, u fokusu su Nadežina porodica po ocu, porodica Petrović, ali prvi put je stavljena u fokus i porodica Zorić, porodica sa majčine strane, koja isto, čiji članovi takođe zavređuju pažnju i koji su dostigli mnogo toga, tako da, eto, Nadežda je zaista rasla u jednom bogatom intelektualnom okruženju. I evo u knjizi su predstavljena porodična stabla i Zorića i Petrovića, tako da ovo porodično stablo je otprilike prvi put rekonstruisano, a porodično stablo Petrovića je, ja mislim sad najzad, konačno dopunjeno, odnosno formirano, jer u literaturi se sreće da je u porodici Dimitrija i Mileve Petrović bilo 9 dece, 12 dece, 11 dece, u stvari Mileva Petrović, Nadežina majka, je ukupno rodila 13 dece, ali je u životu i dostiglo malo više, duže godine života, njih 9. Organizacija knjige je sledeća, pošto sam je posvetila, to je istraživala obe porodice, ravnopravno su predstavljene porodica
Petrović, hronologija porodice Petrović je na levoj, hronologija porodice Zorić na desnoj strani, dizajnerski je to odvojeno i u dve boje i hronološki ide po godinama, tako da smo se trudili da uporedo idu ista godina i na levoj i na desnoj strani. Naravno, nekada se dešavalo da se u jednoj porodici u toj godini mnogo šta desi, u ovoj drugoj nešto manje, pa smo, eto, da kažem, se dovijali kako da ostane ta ravnopravno da teku godine, naravno popunjavanjem reprodukcijama, ali reprodukcije nisu samo radi tog popunjavanja praznina, one su bile veoma važne meni, jer su dodavale, da kažem, kao artefakti draži informaciju pričama. I naravno, kao što sam rekla, te reprodukcije su veoma važne, u pitanju su dokumenta, delovi iz matičnih knjiga rođenih ili umrlih, fotografije, ali jedan deo za svaku godinu je ovako izdvojen, objašnjeno je u svakoj izdvojenoj i svakoj godini neki važni događaj u samoj državi u toj godini ili i u gradu u kome se tada nalaze članovi porodice, tako da su događaji u porodici i time stavljani u kontekst opšteg stanja u državi. Posebno imamo ovako možda malo jače, sa jačom pozadinom obojene, izdvojene strane gde su neke posebne priče izdvojene iz tada neki događaji ili neke priče o članovima porodice, neke okolnosti, delovi grada. Evo ovde je, na primjer, objašnjeno kako je izgledala Palilula u vreme kada Nadeždin otac tu odrasta i ovde vidite na ovom crtežu, na primjer, zabeleženu Batal džamiju koja se nalazila na području gde je sada Skupština Srbije. I pored nje je stalno, idući u školu, prolazio Nadeždin otac kao dečak, Mita Petrović, postoje sećanja njegovih vršnjaka koji su pisali i objavili uspomene kako su se deca, posebno dečaci, okupljali, igrali oko te Batal džamije, bez obzira što je ona bila ograđena i bila zabranjena pristup, jer je bila sklona padu i naravno, da kažem, nije bila bezbedna. I evo, kao što sam rekla, u pitanju pominju se članovi porodice, ali prijatelji, učitelji i u porodici Petrović i u porodici Zorić su članovi se bavili učiteljskom službom, tako da se najčešće pominju učitelji, stanje u obrazovanju, naravno njihove kolege, saradnici, i što se tiče istraživanja, najviše je bilo istraživanje u arhivu Srbije i to u dokumentaciji Ministarstva prosvete i crkvenih poslova, jer zato što su, kao što sam rekla, članovi porodice prioritetno se bavili učiteljskom službom. Pa evo sada da predstavim neke od ličnosti koje su važne u ovim porodicama i naravno važne i u životu i odrastanju Nadežde Petrović. Ovo je Hadži Maksim Petrović, Nadeždin deda, rođen 1814. Preminuo 1884. godine. On je rođen u Nedeljicama, tako da je, verovatno znate, te Donje Nedeljice i sada selo koje se pominje zbog ovih trenutne situacije kod nas i tih ekoloških priča. Ja ponekad kažem da je to u Nadeždino vreme, ona bi, i Nadežda bi otišla i da se bori za tu zdravu prirodu u taj kraj odakle joj potiče deda. On je ostao rano bez roditelja i odveli su ga u manastir Tronošu da tamo
radi za Kalođere, ali ujedno je se i opismenio, a onda ga je jedan Kalođer, kao već malo odraslih dečaka, poveo u Beograd i on se tako našao u Beogradu, radio, pomagao raznim tim imućnijim ljudima, tako da je bio kod jednog od tih ljudi se najviše zadržao i on ga je usvojio, otprilike se zna da je to neki Jovan Jovanović, Jovan Petrović, i on ga je vodio i na poklonjenje u Jerusalim, i to pre 1848. godine. I sad zamislite u to vreme kada nemate saobraćaj, znači i danas je avantura otići u Jerusalima, kamoli tada, ali on je tamo odlazio i on je već imao titulu zvanje hadžije pre svog venčanja i nekoliko puta je išao u Jerusalim na hodočašće i naravno sa tih putovanja je donosio mnoge zanimljive priče, opise, ali i mnoge suvenire, tako da je porodica Petrović bila ukrašena mnogim predmetima, ćilimima, ikonama i drugim upotrebnim predmetima, suvenirima i sa tih putovanja, tako da, eto, kao što je moja koleginica pomenula, tu Nadežinu etnografsku zbirku, čak i ta zbirka nije nastala bez osnova. Eto, Nadežda je rasla u toj kući gde je već bila okružena takvim predmetima. Nažalost, Nadežda nije otprilike upoznala, nije se družila sa svojim dedom Hadži Maksimom, jer ona je živela u Čačku, posle u Kraljevu, a posle njene smrti porodica se vratila u Beograd. Nadežni deda po majci, Pavle Zorić, rođen 1826. godine, on je bio iz Titela i preminuo 1880. On se bavio kovačkim i potkivačkim zanatom, šmidskim zanatom, kasnije je postao učitelj, ali čak i tu je bio, da kažem, bavio se jednim novim zanatom, tada još uvijek nepoznatim u ovom delu Srbije, ispod Save i Dunava, a Titel gde on živao je pripadao Austro-Ugarskoj i oblasti Šajkaška. U Srbiji se tada radilo to hladno potkivanje, a to potkivanje koje unose šmitovi potkivači je toplo potkivanje. On je sa porodicom došao u Beograd oko 1865. godine, tada je već bila rođena Nadežina majka. Ona i otac Dimitrij su isto godište 1852. I on je želeo da postane učitelj, u stvari u Srbiji je inače tada falilo učitelja, tako da se on opredelio, ali je polagao učiteljski ispit i primljenje, jer ipak bio za svoje vreme dosta obrazovan. A evo ovde vidite kako izgleda jedna knjiga. Ona je bila objavljena 1866. godine, znači autor te knjige koja se zove Srpske junačke pesme je Pavle Zorić, Nadeždin deda. Ima 156 strana, unutra je 7 pesama u 10-tercu, jedna u 12-tercu i na početku knjige piše spevao i na pet i na svet izdao Paja Zorić. Znači on ih je spevao, na svet izdao, što znači on je finansirao izdanje, a štampana je u državnoj štampariji. I inače u svojoj molbi za učiteljsku službu, ja kada sam držala u svojim rukama tu njegovu molbu u Arhivu Srbije, najčešće sam bila toliko zadivljena, eto što je napisao u svojoj biografiji. Govorim i pišem, osim svoga maternjeg jezika, još i ostale slovenske jezike i nemački, a ponešto i francuski, engleski, grčki i mađarski. Eto, možete zamisliti taj jedan, u stvari, kovač, potkivač, a kasnije učitelj, i piše ovde i da se bavio i u prevođenju Šekspirove i Geteove drame, pisao članke za političke novine,
i za razne pesme i književne listove. Naravno, ja sam na kraju knjigu napisala i dala preporuku budućim istraživačima za neke teme za istraživanje. Eto, ovo je jedna od tih, ja mislim, lepih tema da se još malo objasni biografija Pavla Zorića. Svetozar Zorić, ujak Nadežde Petrović, otprilike i on im je vršljak, jer je sa Dimitrijem i Milevom, jer je rođen krajem 1853. godine. On je spada u grupu prvih državnih pitomaca koji su se školovali u inostranstvu, znači prvi put je uvedeno, država je finansirala te talentovanu decu, 1882. je on otišao u Pariz. I školovao se u tehničkim naukama u Nemačkoj i u Austriji, tako da se onda opredelio za železnicu i evo na izložbi u Anversu u Belgiji prezentovana je njegov novi sistem kočenja za lokomotive koji se dugo koristio, to je bio za velike kočenje, za velike uzbrdice. Kada se vratio u Srbiju, to jest došao u Beograd, radio u Ministarstvu građevina, bio odbornik Beogradske opštine i on je jedan od osnivača Mašinskog fakulteta, odnosno jedan od osnivača Mašinskog tehničkog odseka na tadašnjem tehničkom fakultetu Velike škole, što je preteča Mašinskog fakulteta, tako da se na Mašinskom fakultetu uči da je Svetozar Zorić jedan od osnivača. Bio je krajem 19. veka član odbora za učestvovanje Srbije na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine i ne samo to, on je učestvovao, bili su izloženi ćilimi koji su rađeni po njegovoj šari. On je formirao, voleo da proučava našu ornamentiku i formirao je šaru za pirotske ćilime koje se danas zove Zorićeva šara. Eto i to je jedna veza Nadežde sa etnologijom. I naravno ovo je Nadeždin otac Dimitrije Mita Petrović, bio je prvi učitelj crtanja u Čačanskoj realčici, tada je tek uvedeno crtanje u te dvogodišnje realčice škole posle četvorogodišnje osnovne. Crteže je radio i za nastavu u Čačku i kasnije u Kraljevu. Zna se da je crtao portrete građana, tako da je tu uveo to neko profano slikarstvo u Čačak, gde je došao, da kažem, gde je imao prvu službu. Onda je učestvovao u srpsko-turskim ratovima u vreme kada sa porodicom živi u Čačku. I tamo je slikao, pošto mu je to crtanje bilo, slikanje hobi, bio je talentovan, a onda je to primećeno tako da je on angažovan od vojske da crta položaje vojske, tako da možemo reći da je on preteč onih srpskih ratnih slikara tog zanimanja koje se iskristalisalo u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. I u Čačku je on krenuo da spasava stare spise iz Čačanskog okružnog načelstva koji su jednostavno izlučivani i davali narodu, bukvalno u prodavnicama se roba uvijala u ta dokumenta i tako da je to je bio njemu jedna velika pasija, onda je sakupljao ta stara dokumenta i knjige finansije u Srbiji koje je on objavio su veoma istorijski vredne, a oslanjaju se baš na ta dokumenta iz te njegove bogate zbirke. Ja sam posebno želela, pošto je Nadežda žena, da posvetim pažnju ženama koje se provlače kroz ovu priču o Nadeždinoj porodici i ne znajući, tek sam kasnije došla do ovog podatka da je Srbija na početku 20. veka imala samo 7% pismenih žena. I onda je ta moja namera da žene ističem bila, mislim, još, da kažem, snažnija, a i ovaj podatak od ovih 7% govori koliko je ta Nadeždina porodica bila intelektualno jaka. Znači, na početku 20. veka, kad Srbija ima 7% pismenih žena,
U porodici Petrović je i majka Mileva i svih 6 ćerki je pismeno i da kažem i naravno u okruženju su i mnoge druge žene među kojima odrastaju Nadežda i njene sestre. Pa evo Mileva Zorić kada posle završene osnovne škole upisuje višu žensku školu 1864. godine, a ona je, znači Nadežina majka, ona je đak druge generacije te više ženske škole, tek osnovane. Sad, jedna stvar je da mi kažemo, eto, devojčica završila tu 4-godišnju osnovnu školu, je tu upisala sledeću školu. Ona je, znači ima samo 10 godina, nije to njena odluka. Znači, njeni roditelji su nju podstakli i odlučili, znači, njena majka Draginja, znači Nadežina baba i otac Pavle su devojčicu, svoju ćerku Milevu, upisali u višu žensku školu. To je bila prva škola za devojčice posle osnovne škole i one su se školovale za učiteljice i tako je u stvari definisano prvo zanimanje dopušteno ženama. Dotle su žene mogle samo da se ostvare kao supruge i majke, a sada su dobile prvo zanimanje koje im je sada doprinelo da učestvuju u društvu. Evo, to je njena majka Mileva Zorić, kasnije Petrović iz tih mlađih dana i eto ona završava tu višu žensku školu, odmah šalje molbu za učiteljsku službu, malo provlači kroz tu molbu da bi željela da služba bude u Beogradu ili u okolini Beograda, ali eto ipak dobija kao mesto službovanja Čačak, dolazi 1869. godine, odmah dobija da uči devojčice i u sva 4 razreda i ukupno ima 53 učenice. A onda se nije uplašila toga, nego je odmah u zgradi u kojoj je smeštena škola u prizemlju, nakon mračne male prostorije, to je nekadašnji Vladičin konak, ona šalje opštini dopis, a inače ima samo i ona i Dimitrije kada dolaze na službu u Čačak imaju po samo 17 godina, ona šalje dopis, moli da 2 razreda budu u prizemlju, a da dobije i prostorije na spratu za druga 2 razreda. I naravno među ovim ženama, eto da istaknemo sestru Dimitrija Petrovića, Nadežinu tetku, Mariju Petrović Trifunović, koja se udala za poručnika, kasnije majora Pantu Trifunovića, a njihov sin Dušan Trifunović je bio takođe visoki oficir, divizijski general, ministar vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije, znači to je Nadežnin brat od tetke. Milica Petrović, Nadežina rođena sestra, rođena neku godinu posle nje, 2 godine posle nje u Čačku, je pisala pesmu, objavila zbirku pesama, a zanimljive su i Katarina Milovuk, Poleksija Todorović, Kosara Cvetković. Katarina Milovuk je bila dugogodišnja upraviteljka više ženske škole i zaista jedna ovako savremena žena i više puta nagrađivana i ona je, na primjer, upoćena i po tome da je krajem 19. veka, kada je vladao kralj Aleksandar Obrenović, ona je poslala molbu Skupštini, kralju, da je uvedu u birački spisak. Žene tada nisu mogle da učestvuju u izborima. Naravno, pretpostavljamo koliko je to je bilo smeha među tim poslanicima i zbog tog predloga, ali ona je posle njihove reakcije, naravno odbijanja, poslala drugi dopis u kome je tražila da sve žene u Srbiji dobiju pravo na glasanje. A Poleksija Todorović je bila supruga Steve Todorovića, ovde vidite, ovo je gore Katarina Milovuka, ovo je jedna fotografija iz kapelice u okviru više ženske škole koju je oslikala Poleksija Todorović, koja je bila
nastavnica crtanja Nadeždi Petrović i sad jedno je što je Nadežda talentovana, što taj talenat za slikarstvo podržavaju i potenciraju njeni roditelji, posebno otac Dimitrije koji je isto voleo slikarstvo. Velika stvar je, ja mislim i to, da Nadeždi crtanje ne predaje neki slikar, muškarac, nego žena, Poleksija Todorović. Znači ona crtajući nešto na tabli, znači crta jedna ženska ruka. Ja mislim da je to bio dodatni podsticaj da se vidi da jedna žena može da bude slikara. Naravno, dotad smo imali samo Katarinu Ivanović i Minu Vukomanović, koji inače nisu ni živele u Srbiji, nego u Austro-Ugarskoj. Nadežda je isto završila višu žensku školu, ispit za nastavnicu crtanja i ona je posle radila kao nastavnica crtanja i eto naravno tamo je ona to osnovno znanje po programu pružala svojim, da kažem, učenicama, ali eto među njima su bile i Delfa Ivanić, čuvana humanitarna radnica, aktivna u kolu srpskih sestara, Maga Magazinović, začetnica scenske igre i modernog baleta u Srbiji, Danica Marković, pesnikinja, Milica Janković, književnica, ona je pisala lepe dečije priče, knjige, prevodilaca i ona je bila slikarka, Ana Lozanić, a kasnije Ana Marinković, čuvena slikarka, i Mara Lukić-Jelesić, takođe slikarka. Znači, to su Nadeždine učenice u školi. I ovo, kao što sam rekla, ovde se knjiga obraća, to jest i stavlja sve ove porodične priče u kontekst vremena, tako da, eto, da pomenem neke događaje kojima su bili savremenici ili svedoci ili učesnici, članovi Nadeždine porodica. Eto, u to vreme se dešavao, znači kroz 19. vek, Evropska revolucija 1848. Nadeždin deda Pavle Zorać je bio dobrovoljac u Šajkaškoj. 1862. bio je događaj na Čukur Česmi i tursko bombardovanje Beograda, koji su osetili i Dimitrije Petrović i Mileva Zorić, Nadeždini roditelji kao deca. 1867. Turci predaju ključeve Beograda, sva deca iz škola su izvedena blizu Kalemegdana gde je bila predaja ključeva da bi pozdravili kneza Mihajla Obrenovića koji prima ključeve i postoje ti zapisi kako je bio knez na belom konju, kako je bio u bogatoj odeždi srpskog srednjevekovnog viteza i pošto su sva deca iz škole izvedene da vide predaju ključeva, kao i drugi građani što su tu bili, naravno i Nadeždini roditelji su tome prisustvovali, naravno znali su i za ubistvo kneza Mihajla, osetili su tu tugu u Srbiji i u Beogradu, kažu da na svim kućama su bile crna platna koje su dosezala do zemlje. Pominjala sam srpsko-turske ratove, oni su prvi se dešavao baš u blizini Čačka, taj Javorski rat i eto, a tada porodica imala nadež da žive u Čačku. 882. Srbija je postala kraljevina, to je baš vreme kada porodica živi u Kraljevu i njeni roditelji službuju u kraljevačkim školama, a Nadežda u Kraljevu započinje i završava osnovnu školu. Kralj tada obilazi zemlju, tako da je došao i u Kraljevo i na predlog građana da se Kraljevo, koje se zvalo Karanovac dotad, da kralj proglasi da se ono oca zove Kraljevo, baš zbog toga u ime kralja i toga što je Srbija postala kraljevina. Eto, oni su prisustvovali tome kada građanima kralj Milan Obrenović objavljuje da je prihvatio taj naziv i evo 1885. je bio kratki srpsko-bugarski rat, čuvena bitka na Slivnici gde je učestvovao i Nadeždin teča Trifunović koga sam pomenula. Evo ovo je malo nekih slika i ta izdvojena priča o predaji ključeva Beograda.
a evo i da kažem i taj svakodnevni privatni život koji se dešava u kućama, pokušala sam malo i o tome da pominjem, pa evo jedna priča mi je meni posebno draga, a u stvari jeste to iz privatnog života, ali opet se meša i da kažem to likovno stvaralaštvo. Godina je 1895. Nadežda ima 22 godine i Nadežda, baš zahvaljujući crtežima koje je koleginica pomenula i koji se čuvaju u Narodnom muzeju i to dokazuju, Nadežda je otišla na putovanje ka jugu Srbije, okolina Aleksandrovca i Trstenika, znači ti njeni crteži iz tog kraja su lepo potpisani, te lokacije, i da je godina avgust 1895. Zamislite da prvo da kažem, opet je to, bez obzira koliko su slobodnog duha bili Nadeždini roditelji, opet je to bilo vreme patrijarhalne porodice i znači to jednoj devojci od 22 godine otac je dozvolio da otputuje. Srećom već je uveden voz ka Nišu, znači Nadežda je mogla da iz Beograda doputuje do Stalaća, a onda je verovatno krenula nekim kočijama napred prema Trsteniku, Aleksandrovcu. Ja pretpostavljam da je neko od svojih drugarica iz više ženske škole, da kažem, bile u kontaktu i da je neka od njenih drugarica živela u tom kraju, to jest radila kao učiteljica. Eto i to smo krenuli u saradnji sa koleginicom iz Trstenika da malo da istražujemo i da je ona, ne samo jedna stvar što je ona doputovala u to vreme teškog saobraćaja, nego gde da odsedne jedna tako sama devojka i tako da verujem da je tamo imala te neke prijateljice i eto, iste godine čak postoje njeni crteži iz Golupca, iz tog, da kažem, gore istočne Srbije, iz ovog područja oko Vladičinog Hana i sad zamislite danas da kaže jedna devojka od 22 godine i da objasni tu svoju maršrutu koju namerava da prođe i da krene sada. Znači i sada bi bilo teško roditeljima ili njoj da krene, to je da kažem jedno zahtevno putovanje, a kamoli 1895. godine. Naselja koje se pominju su razna, tako da, eto, pominju se Titel, Mošorino, dakle, Nadeždina baba Draginja Zorić, Beograd i Palilula gde živi porodica Petrović i Beograd pre toga Dimitrije Petrović pre Palilule, Čačak, da nisam rekla, u Kotraži u Dragačevu, Nadeždin deda Pavle Zorić jednog trenutka dobija službu, u stvari on je želeo da bude blizu ćerke Mileve koja je dobila službu u Čačku, pa je tražio premeštaj, dobio je u toj Kotraži, zatim porodica Petrović, kao što sam rekla, živi u Kraljevu, Svetozar Zorić je nastavnik u gimnaziji u Valjevu, Pavle Zorić kasnije dobija službu kao učitelj u Crnoljevici, to je u podnožju Svrljiših planina i nažalost tu je preminuo. Ja, da kažem, eto, to je bila ta neka tadašnja mobilnost članova porodice, mada i danas znamo naša deca odlaze i po Evropu i u Evropu i dalje, tako da nam je ta mobilnost ljudi iz Srbije otprilike je neminovna. A inače što se tiče Čačka i koji mi, da kažem, nama je u fokusu, za porodicu Petrović Čačanski okrug, jer i Čačak i Kraljevo pripadaju istom okrugu u to vreme kada Nadežda i njena porodica žive tu. Znači, vezane su za Čačak 3 službe, državna služba u 3 institucije, jedno venčanje Dimitrije Mileve Petrović, rođenje 4 dece. U Čačku se rodio pre Nadežde Dragutin, prvi sin u porodici, zatim Nadežda i Milica. Nažalost, Dragutin je preminuo u svojoj 4. godini, u Čačku je preminula i Draginja Zorić u vreme kada je Pavle Zorić službovao kao učitelj u Kotraži, tako da i ta 2
groba vezuju porodicu za Čačak, naravno danas se ne zna gde su ta dva groba, znači Nadežinog brata i Nadežine babe, a ovde sam pomenula i Zorku Trifunović koja je rođena 1899. To je ćerka Nadežine tetke Marije, koja se udala za onog majora. On je menjao službu dosta i jednog trenutka je službovao u Čačku, pa to je igra slučaja i jedna Nadežina sestra se iz druge porodice rođena je u Čačku. Naravno, upisivala sam kako je Čačak u to vreme izgledao i evo, zanimljivo je, kao i svi manji gradovi, Čačak je kada su Mileva i Dimitrije došli u njega imao oko 2000 stanovnika. Oni dolaze iz Beograda, prestonice koja je tada veoma velika, da kažem pod navodnicima, koje Beograd tada ima čak 20.000 stanovnika. Kao što sam rekla, fotografije su mi veoma bile bitne i razni predmeti i artefakti za knjigu, pa evo i na naslovnoj strani je ovako kao uramljen u jedan stari ram Nadežina fotografija iz srednje škole, iz više ženske škole koja do sada nije bila reprodukovana. Dragoceni saradnik mi je bio Miloš Kolarž iz Beograda, to on je potomak Nadežine sestre Milice, tako i tamo se još uvek čuva dosta toga, porodični albumi, pisma i tako. Ovo je čuvena fotografija porodice, nastala otprilike 1898. Pretpostavljamo kad Nadežda odlazi u Minhen, da se porodica rešila da zabeleži za uspomenu da kažem jednu fotografiju. Inače, rađena je u fotografskom ateljeu Milana Jovanovića, tadašnjeg dvorskog fotografa, a on je inače brat Đorđe Jovanovića. I evo je Nadežda Petrović i ova fotografija i ovo je malo, da kažem, njena biografija, šta se sve kod nje desilo, od rođenja 1873. do 79. Znači sa nepunih 6 godina ona odlazi u Kraljevo sa porodicom i završava se sa tom njenom prvom samostalnom izložbom 1900. godine u sali Velike škole, to je Kapetan Mišino zdanje. I eto, ja smatram da je ova knjiga jedna vrsta virtualnog muzeja, ulazak u jedan muzej posvećen jednoj srpskoj naprednoj porodici 19. veka, a evo da vas malo posjetim na našu galeriju koja je osnovana 1961. godine, evo sada ovako izgleda sa ovim renoviranim, da kažem, našim malim parkom. Ovo je spomen soba Nadežde Petrović koju posjedujemo i gde imamo 12 njenih slika. Obuhvaćeni su svi periodi, evo ove slike Bavaraca pripadaju njenom minhenskom periodu i ovaj pejzaž. Ovo je zatim ovaj srbijanski period kada je Nadežda slika u Beogradu, oko Beograda i po Srbiji. Evo, to su 4 slike iz tog perioda i ova 5. I imamo jednu sliku koju smatramo parijskim periodom, slika More, koju ste čuli. I evo, zastupljen je njen poslednji ratni period, nije vreme Prvog svjetskog rata i njenog boravka u Valjevu, već je vreme kada je u ovom Prvom balkanskom ratu i kada je stacionirana kao bolničarka u poljskoj bolnici u Prizrenu, okolini Prizrena, čuvena Gračanica, ovo je Stariše drvan u Prizrenu. Inače, Gračanica je njen omiljeni motiv. 2 puta je slikala ovako u krupnom planu Gračanicu, eto mi jednu tu sliku posjedujemo, a 2 puta sa ovim poljem Božura ispred. Memorijal Nadeže Petroviću 1960. godine se organizuje u Čačku, baš posvećen Nadeždi Petrović, bavi se savremenom umetnošću, održava se svake 2. godine, veoma važna izložba savremene vizualne umetnosti i naravno imamo spomenik Nadeže Petrović, postavljen 1955. Uradio je njen prijatelj i čuveni vajar Ivan Meštrović ispred naše gimnazije, u stvari na tom malom trgu koji sad nosi naziv Nadeže Petrović i sada je
evo i ovo je stara slika gdje imamo, tu prolazi ulica, a sada je, da kažem, to jedna pešačka zona. Evo još jedan pogled na ovaj spomenik koji je pre 2 godine konzerviran, tako da je sad još lep.